ngiye gutangaza iki kintu, iki giterane Satani n'abambari be babimenye, tikizakorwa nka cya kindi cyari gishize. Abapfumu n'abakonikoni bahaguruke. Jewe ndahagaze, ndabatangarije. I'm announcing to you. Serious. Ndabatangarije imbere y'Imana. I'm announcing you before the Lord. Batangarije ko I'm announcing you that serious hari ikintu kibaye hano. by the time this connection ends, Ugiye guhindura indirimbo muri uno mwanya. Hallelujah! Aleluya! Ana wala salo, hongela celebre defa, tana la salacro, otima ase. Bana sifesan, amahoro ya Satana. Aduha kubirenga, tukabirenga, tukabirenga, tukazishiramo, tukazishiramo, tukazishiramo. Muzamutinda kumva ibintu z'umwuka gute? Yes. Impeta kindabona igiye kungo. Muyimbikira. Mufatire iki kintu kirakomeye. Fata papa. Nziranye nayo. What? Imagine. Hallelujah, hallelujah. Yes. Yes. Umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe, we kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe, amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi, amahoro Yesu atanga aduha ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu buti, amahoro Yesu we aduha kurenga ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi, amahoro Hallelujah, hallelujah. Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi, amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi, amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu butsinzi, amahoro Yesu atanga
ibibazo tukabibona ibitariho tukagende amahoro haduwe kurenga tukabibona tukabibona ukuri amahoro tukabibona hayiwe baba we twese amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi Bwana sifiwe atukuzwe milele 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 twavugiriza imana tambuka ugiye tuhindura indirimbo urashobora gute ugiye guhindura indirimbo muri uno mwanya haleluya aye wawa ana wala salo hongela sala bredefa tana la sala kro otima ase Bwana sifiwe sana amahoro ya satana aduha kubirenga tukabirenga tukazishiramo oye wawa Bwana
Serge yatangiye. Serge. Muzamutinda kumva ibintu z'umwuka gute? Yes. Impeta kindabona igiye kungo. Muyimbikira. Mufatire iki kintu kirakomeye. Fata papa. Nziranye nayo. Abantu bazababura ibintu kuboyija. Bwana sifiwe. Teka. Kuko umwami wanjari imbere yanjye sizanyeganyezwa habe namba. Ndakomeye nashikamye sininya Umurengezi wanjariho ikoro ikomeze. Kuko umwami wanjari imbere yanjye sizanyeganyezwa habe namba. ndakomeye nashikamye sininya Umurengezi wanjariho ndakomeye 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 ndakomeye. Amahoro aduha tukabibona ibitariho tukagendera. Zamura ikiganza cyawe. Haleluya. Ngiye gutangaza iki kintu, iki giterane Satani n'abambari be babimenye tikizakorwa nka cya kindi cyari gishize. Abapfumu n'abakonikoni bahaguruke. Jewe ndahagaze ndabatangarije. I'm announcing to you. Serious. Ndabatangarije imbere y'Imana. I'm announcing you before the Lord. Batangarije ko I'm announcing you that serious hari ikintu kibaye hano. by the time this connection ends, something will be happen. Reka dusirimbe Let's dance for the Lord. kuko igihe cyo gukorera Imana ni iki. This is the time to serve the Lord. Nta mpamvu yo kujegajega. Please move. haleluya haleluya Komeye nashikamye sininya umurengezi wajariho amahoro. Zamura ikiganza cyawe aduha engibi tukabibona tukabibona tukabibona. Zamura Imana. Amahoro amahoro esatanga aduha engibibazo tuzamura Imana tuyumve twese twese. Amahoro oro aduha kurenga tukabibona. Tugiye gusimbuka twese. 1 2 amahoro amahoro esatanga aduha engibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi. komere Yesu amashyi menshi cyane. A round of applause to Twongere dukomere Jesus. Yesu amashyi menshi A cyane. round of applause to Jesus. Haleluya haleluya. Ari umucuranzi avuye Uganda n'atambuke kofi. Yes. Baba we urupfu rubabaje n'igikombe gisharira. Dio umusaraba w'isoni ibyo nibyo byangijije. Urupfu rubabaje n'igikombe gisharira. Umusaraba w'isoni ibyo
nibyo byangishije urupfu rubaba n'igikombe umusaraba hayi baba weyo urupfu rubabaza hayi n'igikombe umusaraba hayi baba weyo Yesu utigeze amenyita tushoyita jamunya wakomeye imbabazi Yesu utigeze amenyita baba wewe tushoyita jamunya Yesu utigeze Harindi zina yadukiza harindi zina musi y'ijuru ntabyo twabona harindi zina yadukiza ibyaha harindi zina musi y'ijuru ntabyo twabona Yesu we nshuti yacu Yesu we nshuti yacu Hallelujah, hallelujah. Wow. You're feeling it, God. Take it away. Hip us from that. What? Come. Come. Help him up. What? Hip us from that. Hi. What? Help him up. What? Hip us from that. Hallelujah, hallelujah. What? Sola mukakidele.
Aye baba. Hepa soka. Hebu. Hallelujah. 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 Pema. Twicaragira ntange hallelujah. Numvise ko ibintu bihindutse kabisa. I felt that things are changing. Pema. Ubwire mugenzi wawe muri kumwe ngo nibiba ngombwa ukuremo ikote. Tell the person next to you that if necessary, take off your coat. Kubw'icyubahiro cy'Imana birumvikana For urasigarana the ishati. glory of the Lord. Niwumva harashushe biranze ukuremo ikote If usigarana you feel ishati so hot, you can duhimbaze take Imana. off your coat and we can praise God. Turamburire Yesu biganza. Abanaziri hari akantu bafunguye katari kagafungutse neza. Joyce yatwaye irafungura ibintu hasigara akantu gatoya ngo amara abangaba nabo baraza nabo baragafungura. El Shaddai mukanya irazifungura kandi mukandi kanya Joshua azafungura kandi hanyuma muhumure confiance azafungura kandi abavuga butumwa bacu nabo baze bafungura utundi twari dusigaye turataha ibintu byacu byose tubifite mu ntoki gutya. All the participants, the singers, the preachers, and everyone, we shall go home having our things right in our hands because each and every person shall have its gap to fill. None kubera ukuntu naniwe kwihangana. Because I cannot hold myself, Bahaye umunota umwe I'm giving them 1 minute. twongere dusimbuke twiruke kubw'icyubahiro So that cy'Imana we may tuzenguruke dance ari the ahantu. Tegerima. What?